Заврши и Охридската рунда преговори за нормализација на односите Белград-Приштина. Српскиот претседател Вучич се врати во Белград со изјава дека не потпишал ништо. Косовскиот премиер пак Курти натаму го проблематизира формирањето на заедници на српските општини во неговата држава. Prve verzije tog predloga koje smo vidjeli još tamo negde na jesen se ne razlikuju mnogo od onoga što je kasnije obelodanjeno kao zvaničan evropski predlog za Srbiju i Kosovo. Tako da je negde za očekivati da je već bilo pregovora o samom tekstu ovog sporazuma poslednjih nekoliko meseci. U ovom trenutku se čini da zaista jeste pitanje uzmi ili ostavi i da su obe strane prihvatile da uzmu, to jest da prihvate ovakav tekst sporazuma i da zapravo onda rade na onome što dalje sledi, a to je sporazum o sprovođenju ovog sporazuma, odnosno pre svega je u pitanju pitanje sprovođenja ranijih sporazuma koji su postignuti u dijalogu pod okriljem Evropske unije od 2011. godine do danas, a pre svega ono što je ključno pitanje jeste osnivanje zajedničkih opština. I to je nešto što će da, ja mislim, određuje budućnost ovog čitavog procesa. Што значи повикот на српскиот претседател за национално движење во одбрана на Србија? Од кого Србија сака да се брани? Од меѓународниот фактор? Или пак Вучич на некој начин се обидува да го амортизира евентуалниот удар при евентуалната разврска со Косово, дома пред се? Predsednik Vučić je prosto na neki način morao da učestvuje u ovom procesu i da pristane na ono što se očekuje od Srbije u dijalogu, ali to je nešto što je jako nepopularno kod kuće. I on se trenutno nalazi pod pritiskom pre svega od strane opozicije sa desnog spektra, koja prosto govori o tome da je on time izdao Srbiju. A kao što znamo, stav građana Srbije prema priznanju Kosova je dosta negativan. Samim tim, predsjednik Vučić ima potrebu da na neki način pređe u ofanzivu, da napada opoziciju koja kritikuje njega za izdavanje Srbije o pitanju Kosova i da predstavi sebe kao jedinu, da kažem, predstavnika državotvorne politike. Tako da je u pitanju pokušaj rebrendiranja sopstvene stranke i pokušaj odgovora na napade koje dolaze sa desne strane. Naravno da vlasti u Srbiji su godinama insistirale da je Srbija ugrožena sa, da kažem, leve strane, odnosno uslovno rečeno leve strane, proevropske strane političkog spektra, imajući u vidu da je Zapad prepoznat bio kao neki način neprijatelj Srbije i njenih interesa. U ovom trenutku sada Vučić insistira na tome da je zapravo desna opozicija, ona koja je protiv sporazuma, zapravo ona koja radi protiv državnih interesa. Гледате некаква корелација меѓу конфликтот, руско-украинскиот конфликт и ова што сега се случува на Балканот? Дали е всушност решавањето на статусот на Косово е во насока и да се амортизира руската пенетрација на Балканот, а пред се во Србија? Mislim da je ruska invazija na Ukrajinu na neki način navela Europsku uniju, Sjedinjene države da se ozbiljnije posvete problemu Kosova i da više rade na stabilizaciji regiona, jer definitivno postoji velika pretnja nestabilnošću, odnosno postoji mogućnost da se taj konflikt u Ukrajini prelije na Balkan. Mislim da je ova inicijativa Europske unije i SAD u ovom trenutku deo jednog pokušaja da se Zapadni Balkan stabilizuje, da se reše sva otvorena pitanja i na taj način onemogući i destabilizacija regiona koja bi donala probleme Europskoj uniji, ali i smanji ruski uticaj. Mislim da mi smo daleko trenutno od konačnog rešenja i potpunog zatvaranja ovog spora, ali prosto potrebno je za Zapad da se ipak napravi jedan iskorak u pravcu normalizacije i mira, jer smo u poslednjih godina imali umjesto toga sve veću eskalaciju i sve veću nestabilnost. Tako da ovo je pokušaj da se zapravo iz neke defanzive pređe u ofanzivu, da se napravi korak koji će, ako ništa drugo, makar obezbediti mir u regionu u neko dogledno vreme. Постои ли опасност од радикализација на состојбата во регионот, доколку нема на краток рок решение во однос на српско-косовскиот диалог? Spor Beograda i Prištine je verovatno najozbiljniji bilateralni spor u regionu i verovatno najveće pojedinačno pitanje koje koči pristupanje regiona Evropskoj uniji i predstavlja trajni izvor nestabilnosti ne samo na samom Kosovu, nego i za čitav region. Tako da sa pravom ja bih rekao da Evropska unija i SAD insistiraju na rešavanju ovog problema ili makar na
koraku ka rešenju ovog problema kako bi se sprečilo da on postane neko novo potencijalno žarište. Jer negde je bilo očekivano da će Rusija, koja se nalazi u skoro pa otvorenoj konfrontaciji sa Zapadom, pokušavati na razne načine da stabilizuje region, da izazove konflikte tamo gde za njih postoji mogućnost, a na Kosovu to postoji zaista plodno tle. Jer duži niz godina mi imamo jako nestabilnu situaciju na Kosovu i se češće govorilo o nekom potencijalnom oružanom konfliktu, tako da je prošle godine zapravo region došao zaista na ivicu sukoba, oružanog sukoba, zbog onoga što su otvorena pitanja koja nisu godinama bila rešena. Dijalog od Belgrad-Priština, koji беше iniciran i intenziviran po predlog na francusko-germanskiот ponudena ideja, a i so involviraњето на официјален Париз во дијалогот Скопје-Софија со цел деблокада на македонскиот пат кон Европската унија. Nemačka i Francuska jesu definitivno motori Evropske unije i bez političke volje u te dve zemlje malo šta može da se promeni kad je pitanje proširenje. Ja nekako vidim ovu inicijativu Francuske i Nemačke po pitanju Kosova i francuski pokušaj da se deblokira Severna Makedonija o njenom sporu sa Bugarskom kao jedan, da kažem, deo tog jednog paketa gde se pokušava na svaki mogući način otkočiti proces pristupanja regiona Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Naravno da ta rešenja ne izgledaju uvek onako kako bismo mi možda u regionu želeli i definitivno ne rešavaju do kraja ono što su otvorena pitanja koja postoje, niti po pitanju odnos Makedonije i Bugarske, niti po pitanju Kosovo, ali su pokušali da se makar naprave neki koraci napred, da se ne stoji u mesto kao što je ranije bio slučaj. Зошто се уште во регионот национализмот доминира во реториката на политичарите, балканските политичари? Дали е тоа предсе за билдање на рейтингот дома? Pa nacionalizam jeste veoma korisno oruđe za političke elite u vođenju politike unutar samih država. To su političke elite na Balkanu koristile još 90. godina i nastavljaju da koriste i danas, da izazivaju konflikte kada im je to potrebno, da igraju na kartu patriotizma kada im je to potrebno i to je nešto što mislim da je konstanta balkanske politike već više decenija. Дали во регионот преовладуваат политичари со демократски капацитет или се уште на сцена се авторитарни личности? Pa region se u celini nalazi negde između demokratije, kao jednog ideala kome zemlja teže sa jedne strane i autokratije sa druge strane, a stanje u državama regionu varira. Naravno, zavisi od režima koji je trenutno na vlasti. Ali mislim da se može govoriti o tome da je ceo region negde zaglavljen u tom procesu demokratizacije koji je godinama išao ruku pod ruku sa napretkom u evropskim integracijama, a čini se da poslednjih godina ne ide zapravo u paketu kao što je ranije bio slučaj, a sa druge strane ova procesa bivaju dosta otežana problema u svojim državama. Ви благодарам за разговорот. Hvala vama.